Jadi lagi pusing bang. Oke kerja-kerja gawe. Penghasilan mah tetap. Anak kami lamban lo nih. Lipa ya. Bercanda di dunia aja. Kado berlebihan mone. Kado mak sanggup lagi nya sebenarnya. Nyau, nyau. Ya sebenarnya benuh sih api sih dicawaku niku nang. Tapi engok nyau. Ya udah bosen bang. Iyo, benuh api sih dicawaku niku nang. Benuh unyin. Tapi engok satu hal nyau. Penghasilan si selama anji dianggap niku luni. Udi impiannya tian jerma pengangguran si di luar dunia nyau. Laju anak kami mona. Si dianggap niku cak pusing niku andane anak kami. Anak kami udi na anugerah nyau. Impiannya hulun tua ataupun emak-emak